KuseNesibongo Ingcobo kusabele izindaba zokusula kwakhe esikhundleni sokuphatha umsakazo Ukhozi FM izolo ngoLwesithathu. Iphephandaba ilanga lithole ngemithombo yalo eyahlukene ngaphakathi Ukhozini FM ukuthi lesi sikhulu bese kunesikhathi kesinyambanyambane esikhulwini zakwa-SABC okuyinhlangano ephethe Ukhozi eGoli. Umthombo uveze ukuthi akasolanga ngokuthanda kwakhe, kodwa-ke uphoqwe ingcindezi abebhekane nayo. Kuthiwa-ke okunye okuthele usawoti esilondeni ukusula kobe ngumphathi wezinhlelo kulo msakazo uPL Maseka, udaba koluthinta ukungezwani kwakhe nomsakazo ongaconsi phansi kubalaleli uKhathide Tjhatha Ngobe, udaba-ke lokunaphazwa kwakhe ngabalandeli bakaMaskandi kulandela-ke ukumenyezela kohlelo lokuvotela kwengoma yokuhlukanisa unyaka. Lo mthombo uthe ngesikhathi uPL esula esikhundleni wenza-ke inhlolovo nesikhulu zakwa-SABC, nokuyilapho kashiya khona ngalazi ngempatha ayithola kuSibongi. Izinkinga zikaSibongi ziqale lapho-ke nokugcine kwenza-ke izikhulu zenza-ke uphenyo ngayo njengoba-ke bese kunesikhathi kunezikhalazo nokuphatha-ke noma-ke ngokuphatha kwakhe kulo msakazo. Omunye umthombo upotshozele ukuthi kunencwadi eyabhalwa nguTjhatha eyibhalela-ke isikhulu sakwa-SABC njengoba-ke bese kucacile wonke umuntu ukuthi abazwani. uSibongi ubengafuni uTjhatha ashayele uhlelo lukaSikiya ngengoma, ubehlala-ke emkhumbuza njalo ukuthi ubambile futhi-ke uzomkhipha kulona. Lokhu kwase kwadala uqhekeko phakathi kwaPL njengoba-ke uPL wayefuna-ke lolu hlelo lugcine luwela kuTjhatha. Kusho-ke umthombo ilanga lithole ngomunye umthombo ukuthi kunencwadi uTjhatha eyibhalile izikhulu zakwa-SABC ezwakalisa okungenami ngendlela uSibongi amphethe ngayo. Kule ncwadi kuvela ukuthi uTjhatha wayekhala ngokuthi kusukela uSibongi afika kulo msakazo akamfuni, futhi-ke kunesikhathi lapha kwamphoxa khona phambi kwamakhasimende lo msakazo. Sukela kuSibongi angena kulo msakazo eminyakeni eyisikhombisa edlule, ubehlala-ke basematheni kubalaleli balo msakazo nasezinxushunxushweni zangaphakathi. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke waqala ukuba sematheni ngesikhathi kuputshuka ukungaboni ngaso linye phakathi kwakhe nowayengumphathi wezinhlelo kulo msakazo uZandile Tembe. Uphinde waba sematheni nangesikhathi kunomsindo ngengoma ezohlanganisa unyaka kulo msakazo owawufaka u-Owen Ndlovu. uSibongi ubehlala-ke ebanyambanyambana nakubalaleli balo msakazo njalo kukhona abangagculisekile ngakho. Emasontweni amabili adlule uKhuzani Mpungose ukhale ngalesikhulu ngesikhathi ephawula enkundleni yakhe yokuxhumana njengoba eveze ukuthi konke okuthinta igama lakhe uSibongi akakufuni. uSibongi uqinisekisile ukusulwa kwakhe njengoba-ke eveze ukuthi kusukela ngomhla ka-31 ku-Okthoba uthe uyazigqaja-ke ngakuzuzile eminyakeni eyisikhombisa ephethe Ukhozi newu-13-ke esebenzele i-SABC. Uqhube wathi ngeke akwazi ukudalula ukuthi uyaphi njengoba-ke eshiya kulo msakazo.